Welcome back. Adun yang beribasi Impact News ni aduga ngasigi thorom asina mega manung hunani mega manung hunasi chahi sigi aroiba manung hunagi thorom ni aduga khwaidagi chawba khwaidagi sangba marathon discussion ni on manung hunna maramadurani mega manung hunna haribasi aduga ngasigi topic asina the idea of Manipur bridging the gap. Hari bangasigi discussion ki thorom si makha cha tajar poina open question si khoi uzaro pasandrana house ta toast winner ni jari. Okay, akoi mamangda idea of Manipur mayamdagi general idea phange it's been a mixed reaction, but majority still believes in the idea of Manipur, but there are glitches. Mache kaiba, thajadaba, pendaba, governance nuaitaba mayam yauri. Masi mayam si laktogadi the idea of Manipur si concrete yamna oigani haibagi thajabadudi masigi panel members singa mayam laibrana thajai adu eragadi karamain to tuna bridge tawgadage akoi mamangi rounda akoi khara changsan khare kari maramna akoi ngasigi idea of Manipur si kaitharakpano haibasi khara changre adu matangda khitang su akoi khara ka nainaba yari, but more importantly masigi si karmai to na masigi idea si concretize to pa bridge to da akoi individual khuding makki kari kari akoi piba ya ba habdu andaki round se thamjage open way jage khud thangat piu kanana hanna masi matang da kari tawragadi manipur se akoi na pamba ideal manipur to oiga dage rancha Manipur ki bridging the gap haibasida akoina maroi goodwill mission for peaceful coexistence akoi leminari ba handakta akoina semjakiba akoi feeling dage akoi haijake Manipur si hojik cha marak akoina Manipur bu nungsijaba natraga Manipuri haiba concept sida yahaningbagi wakal akoi khunimakta lai tawbadabo akoi gi marakta gap ama laibaduna bridging the gap na hairine gap se already exist tore tawriba potsi mention be yaro healing yaro yati haibagi wafum natte one reality is akoi gi mamang da hojik se antagonistic oiba amaga yeknaba muknaba concept of nationhood mayam ama leire masi kanamta na deny to ngamoy kuki gi jalengam naga gi nationhood maitei singya punba Manipur aduga others community mayam chu tholok pa yari masi gi leiriba pot singa sina sapu pira kanda tapna akoi gi leibak sing da gap mayam lei so cause ti karino ngasai Manipuri na hai batam da akoi NPF ki nu akoi gi representative na thambi ki akoi Manipur haiba concept se Manipuri ba concept se language ne hai okay mayam na hai Manipuri kuki Manipuri naga Manipuri Nepali whatever chumme Assam da Manipuri gi association nama same bada karamba kabu yahon bigrage one big question redefine to ba changa e Manipuri Sahitya Parishatta karamba chingi mi kyam yawbangam bage big question because akoi minam gum seba Manipuri ba concept se Nikhil Manipuri Mahasabha phambadagi haurakan Manipuri se something kind of back oi greba say redefine to changa back oi greba Manipuri ba concept siga maitei haibisiga synonymous oine sathu ureba now hojikta akoi chireba tanfam chida Manipuri se pakthongning e okay adudi majority oiba akoi kharagi mind to binu concept dagi Manipuri se amuk pakthok amuk fiction ba sanabi doriba akoi gi political vantage point amat lepa kana matam chupada admaina tawdoribra haibisna it is not necessarily agi silinau sing de saijabna te akoi na haidi yamna chawba miyeng amada 1940s dagi akoi na Manipuri ba potsi gi genesis se horokpa matam da achawba miyeng amada thamam taragadi ngasi khenan uriba se lairam da basu yai madune ba aduna ahan bada akoi na thamjaning se not necessarily akoi gi demonym haiba tare English ta demonym demographic ki maming oiriba demonym masida yamna hena akoi masen yanaba pot amada hojiksu akoi khantaba changi khanminna ba changi yaminna ba changi adugi consensus tu ne aduna tasen tension jarakanda aduma laire masi lakpaga loina akoi da lairiba antagonistic oiba concept sing ase common space amada natraga politically culturally aduga social space amada masi kamai pusalla kanda collective point share to ba yagat ge haibase masi phagi nate aduna akoi na issue khuding mak se yamna reductionist approach ta
community khudimana khali bo wakal se reductionism da yamna pikna moina khali se kaim na te moina khali se kaim na te khana ba lan gani masa yamna deep rooted oidaba 70 years ki sahi humdra hen lakpa antagonistic oidaba movement ngakta ne aduna akoi phamin na rakanda antinet unless collective space ngasi phamin na sumaina collective space ma da phong no often noina khoi myam gi shared destiny ma common structure ma functioning structure ma collective structure ma thimin na ba natragadi masigi poche leite ngasa khoi naw mana habi ke ba dumaina education da su akoi han left ki ethnic divide ki rest of the tawma matam da cultural history ki subject ama tangai fadan hande ki sahi sidagi ha paya mase cultural history ki akoi ki community me amsa amana amabu masak khangna ba aduna thamjan ningi badi sumaina akoi na layer by layer peaceful coexistence ki port mayam ma tapna hangdok pa se amna serious oiba not only discussion ngasa akoi na hajabado interaction and isolation haibase yamna toina leiba pot ne akoi interact amta tawtre this is the first interaction we have ever had akoi community ki marakta leiba interaction se ngasi ni han bu han ba male adun siumba interaction che tawraga di isolationism se khara makai handaga ni Thank you. Interaction increase to dakar tai Manipuri have a exclusive oidaba inclusive oiba pormadi dakar tai but maraksida akhoi ngasai sum naina bada bridging the gap ta yam kanna achauba element ama oid is a good governance ni we have someone from the government kari mot lay Jaibombi how can the government play a role in bridging this gap? mayamna phongtok piba yamna phajai ai government yawo minister of the university to party ki site ki lakshabani ngasi ki phami ba mission si ngasi ki phami ba bifam si asum pham si ahan bane ne naulan chan hai aina so ahan bane ne khanjei akoi hujik lai ba phibam sida nothing is impossible hai ba pochma ai thamning te everything is possible hujik lai ba conflict situation se singam sum tam hai ba ani sigi marakta lai ba community sing sigi marakta adam so khara henna major community ori ba maitai community na khara minor ori ba community ta suppress tawre ha gi wakalon ga khalli ba adigi sense of ownership and khoi tamonara na hai ba daga lairak tri ba gi matang sei sida kitang emotional oina kitang kaino oina lai ba potche puna moksi fan ga ita radi government ki site ki show yamna shumi government shi tampakta kakta leibadung na tawba mashima adagi kari haini say for example people ki represent to wirei ba akoi gi MLA sing sisu mai gi constituency da chalaga people si ka tek to ngam da gi pochim de dum le hairi ba mashi hena kano thon ba mathau tai aduga taseng badi aina swaida thamjaning badi aigi suggestion amakakti aigi side gi aigi opinion oina not from the party side not from the government side gi natana a good governance aman leina bagi damakta people singji gyan ta mathau tai people singji gyan ta han bagi damakta praja khudi maksi gyan ta han bagi damakta koi gi joint consultative forum gumba ma informant parliament gumba ma ngasi gi session say why sit only in Imphal why not in Ukrul why not in Chandral why not in Tamenglong why not in Susanpur aduga So awakening of the people si darkar tai hai bane darkar tai hai bane ngasai discussion da thor pasi CSOs mayam gi role si am chaune hai oja amuka mai jalingrong keno gi keno ni CSO sing na loriba role si campaign de bridge tawribra natraga divisive oiribra CSO mayam pham laga wa khan thok de lep khal laga khara wa khan khar ten tak na dum thambiu ko ten chu teng nu sang gani chumi Manipur se score kilometer 22,337 la karino laire laibe sida singi sina 20,089 laire tam gi sina 2,238 square kilometer laire ani asi yengba matamda marak ta amu kamai aisu karigi singmi oin ai poparako haina nokhoi yengma matamda mai tai uiningi marakta khallaga sing the oi se ai chu lebak phabni ko haina marak ta chu khalli tawbudubu lahan ai ISTB disu impact TV disu hai kare
सिंग मी शु तमी शु काब एमएलए मखाई शु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द करी फजन इब्रा हाय बचे फजन मुन्न जेंगद्री आई वाखन दी फजन जेंगद्री एक द करी ये रूल द करी ये कॉन्स्टिट्यूशन द करी ये लीगल इंटरप्रिटेशन करी वे है मुन्न खांग दे अब पुलप खांग दर लौमी मखाई बुदी ओइर छुनु अब कारी ब मखाई दे खांग फम तो एबा मदु हाय रेडी आई बो हायो हाय रेडी मी मसा साइबी की सरुक इशा हान सयो हाय बले तो कोई पाई पु वारी अदो हाय बता सिंह दगी कारक पा एमएलए तरा मापन नत्र कुन शेड्यूल कास्ट का मखोई नक तो ओइरे मरा लैबसे तमदा लैबा जनरल की ओइना काब मखै दे आई मरान पिनिंग दे आई बो सेंग हायो हाय तार मखोई ना पीरी ब प्रोविजन मखै से थबक पांग थोक दे हबा मदो पांग थोक दे हंदक अनौब किन ओइसे हायरगा अखोई डॉक्टर नारायण हायबगुमना पैसा सेंजाव पाइब मखैना मनुंग दसु लै मपान दसु लै मागी by the people for the people of the people हायबा डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल उहुम दो पुलप पैसा न लै थोकरे अदुगे मरमना कादुन लैबद अदुम कागदी मंगदा सना खुनबगुमना मखोय दुम खुन करे मंगदा इंसांग फादना हावना अस सागदौरे हारगा इतावनो सोगलुदना इंसांग पुलप मांगबगुमना अखोय दि मांगदुन लैदी अदुन अखोय मियाम ग्वारी बिनी मणिपुर द लेरी ब पुलप से करीनो हाइबदा हिल एरिया कमिटी ना तौगदबा थौदांग तौदरे नंबर 1 आइबु हाइबु हाइब तारदी सिंगी ओइना पीरीबा बीबीगरीना 1972 दा पीरीबा प्रोविजन दो मखोई पासु पादे बोर्ड कारगा डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट के लाकपा डिपार्टमेंट के पिछा मखै लोइना कुमजिनबा इलेक्शन द चांखरबनी ना अमु काब मतमदा अमु मथागे दमा लोइ खुमजिनबा असिनी ओके अदुना Thakazari. बरा पॉइंट ना असिमा ओइग्रे सेकंड पॉइंट दा आइना लास्ट आइगा Second से last. लास्ट नि को होतिके लास्ट तक नते लास्ट तीन से चेंग ना हाइबदा अखोई मणिपुर ग ना शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है 38 रा चेक ना साइड 38 दै जनरल गा अखोई जनरल हाइबदा ओबीसी माइनॉरिटी पुलप ना जाति खुदिंग ओइना कॉमन प्लेटफॉर्म अमा सेमसी ब्लॉकेट नन ब्लॉकेट लेडी ब मखै छे असी स्टेट की इशूरा मणिपुर की इशूरा मसीद लनाई गिनी जाति मख गिनी एकदा हौजिक की फोरम अदुना हौजिक से प्रेसिडेंट मखै लोइना लागा मागी किनो कुकी एमपी के छे ए थांगथै लेरी ए लोइरे हाइगनी जेलेम रोगे ओना अमुका मै आई जो हां असम मणिपुर नागालैंड मिजोरम स्टेट मरी की प्रेसिडेंट नि आई जो मुक थोक पंगांग यूएससी तो मुक गांग असी गुम मखै दो अमत ओना ngasi impact tv tawbse ai yam nungai di nungai rega impact tv na pisa yam changlam gani hotel classic ran na pisa lem na pi gada bande koi sa thakko gorusu adom haina sta mi ni puthok ta ba magi organization makaina punna phamina ba platform ama shem laga manipur phanna ba taw sei haiba sikhat hai thank you very much yam fazaba message kar piram me adu yam important when lokha jabasi micha chai bagi mahut icha han chai je bani ekoi valley gi zoo icha han chai je bam change but pie theko how much do you share oja amukamai ki wakhal lon se chingi leiba mla singjina are they misleading the people of the hills करीगिनो दा हुजिक गवर्नेंस है पोट सिदा चंगी जी चिंगी कुन्नमा यावे तमगी निफु म यावे अनि मक्सिना पुल्लगा तौरिबनी मखोय पुन्न मक्सिना पुल्लगा खोइसे मिस्लीड दोइन तौरिब्रा चिंगिना चिंगी मिस्लीड तौबा तमगिना तमगी मिस्लीड तौरिब्रा गवर्नेंस जी फन होना मतमदा वी नीड टू चेंज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स करी वखलोले चिंगी एमएलए सिंगी रोल रूपा नासु सन्नते डॉक्टर नारायण पैसा स्पेन तौदना इलेक्शन तौ हंसी हैबसी हियांगलामदा आई नहान पॉलिटिकल कैंपिंग अमत चले आई हायरिबिनी प्रजा नबो ज्ञान तारबदी लाइरबा मिसु इलेक्शन काबंगा मे हैबा प्रूफ तौनबा लाइरबा मिसिंगदा आशा हाबनबा होप पिनबा आई इलेक्शन लेपके तौरिबिनी हैना आई पैसा पाइबा मिनते अदुबो
प्रजानाबु ज्ञान ताराबदी लाइरबा मिसु इलेक्शन काब याबनी नरेंद्र मोदी चा योनबा मिनी प्राइम मिनिस्टर ओइरे नरेंद्र मोदी ना हाइरी सिंसियर ओइबा प्रजा की थबक सुबदा सिंसियर ओइबा मी ओइबा इंडिया की मी खुदिंग ना प्राइम मिनिस्टर ओइबा याबा गवर्नर ओइबा याबा चीफ मिनिस्टर ओइबा याबा प्राइम मिनिस्टर ओइबा याबा मी खुदिंगक तानी हाइरी बिशे अशेंग बा ओइना मणिपुर दा सु थोखानची हैना इको इलेक्शन लेप के तौरिबिनी हैना एदि ngangliबिनी जिंग दा सु चालागा दुंगांगली but hojik phawa thoi ba aduga amuna hairi ba makhaisi 10% di I don't agree ashima sida di state government gi oina responsibility yam chauna le MLA kariba chingdi kariba singkhak ta gi nate adudi ai yaning de state government gi empowerment gi system ashi ekhoi yam question tawninga yam le okay jinga tam karam haina sense of ownership sense of belonging sense of participation sense of achievement ama le hanchi haibida Christian oibana oiga dubanatre Hindu oibana oiga dubanatre ashimasidi shenge jingmiama gi personality da Christian oibi gi 50% ama pristine cultural ethos mayam na influence over 50% ama yauri jingmi gi cultural personality da Tamil gi personality da shu Hindu oibi gi 50% ama sina mahi pai pu gi lining gi 50% ama ashi gi personality ni ba koi dualism ashi le ba koi personality mayam da thiga do babo pristine cultural ethos Christian oidringai Hindu oidringai ekoi keri oram ki haibisi commonality singsi khoi thidok pata bini aduna tana Christian oibigi Hindu oibigi maram aduna chingmi tami yana hangini hebdi thajarura noiba aduni thank you okay yam phajaba point khara pukhale but before akoigi kaino da sumu laktringai da rajwala laktringai da Johnson CSO singi role hojik hai si paisa changdana akoi election asi masida apho mi thagat pataragadi akho hojik chingam masung tamani leinariba masi governance ki misgovernance report lei base ayam ba kakthab ngamgani abgi wakhalon khatammi maswai sida akoi hojik CSO mayam di thoe but why don't we see CSOs actually masigi area sida akoi gi ugre Mizoram da young Mizo association na tawdana yam clean and fair oiba election ma pangthon ba adugi mi du leira kan sida aikoina no fajana tawde haibdudi yai hojikti leigraba vote na kaba mi ne yamak panoiga leigraba ni na tawningbada tawgi pot ma lakpa so CSO singi leadership sida masigi changes khardi lakpa yabra yam chimbe hangbiri bedo adu CSO singi political roles se kar maina koi lawdage haibase sida koi participation se directly participate tawgudra indirectly tawgudra have question su arise tawune adu akoi gi political class ki history se yenga kanda apprehensive oibum di leba maram di corrupted oire haibase madi koi no yanare aduga party line da koi society ji polarized tawba madu tawnaba honaba whatever magi leisure machinery in the form of finance muscle power kai ga ma'am se noin tawre aduna ngasai gi civil society organization si aikoi na masjid participate tawru matam da aikoi si madugi kahani polarize kai no du da yausan ga ra haibegi apprehensive oi am di leba aduga common issue ma lakpa matam da once madu aikoi na changjilu taragadi aigi ngasai gi political affiliation duna maram oira kanda masigi issue si masi nupa se som da leibini si group som leibini haibegi amal leigedra haibegi masigi khanaba se CSO gi forum da yam toina khanaba kogi observation amane ba aduna CSO singche neutral oira kanda madugi ngasai gi catalytic haitare positive catalytic ki madugi kaino saklon do oina act tora kanda government se ngasagi samna have for example handaki koigi 7 district create to was public opinion was actually more loved by the civil society organization neba civil society your kind intellectual ki support is la heba regi intellectual support ka regi civil society support ka academicians ma'am gi mochi yenga kanda politicians in madu ki credit logi be one heba aduna CSO gi role se
aduna at the end of the day ngasagi CSO si neutral oina le hobuduna phabra haibigi question si ngasi fawba endure to bungam deba adu only question di CSO na tawraga su ngasai free and fair haiba free and fair or kanda manipur gi ngasagi politician natraga electoral class ida change por pungam ni haiba I don't believe it free and fair or hairaga su mi duna ngasagi responsible oiba manipur gi history su khangdaba akhoi gi mi khara natana handaki ILP gi issue du MLA minister kana tho nei ne bigene manipur gi loiba issue lakpa matamda akhoi gi historical distortion torpa matamda ngasi phawba akhoi gi elected leaders sing kana thopirki sigumba aduna ai haijabdi akhoi gi su criteria ma set tawseba masigi nupa se masigi mi se masi electoral political leader or se hairagadi magi credential se how much you know about manipur haiba se masi test tawnaba akhoi gi mechanism thamsi si but madumak tasu CSO na role lama lohom thoktra but adugi karoda laktringai da ai ozan janda su lakke akhoi political parties ni lakke political hojik CSO singi akibam leisi political parties sing siga naksin naraga moje sengtok na bada biasness madugi amor putu yauroktra habi akibam di chawna leiri political actor themselves tagi madugi change lakpa yaroidra oza dhanbir as a social ke noina observer amoina hojik leiri ba dilemma se political parties sing da CSO sing na chum thokado ba kanto boju kibam ju leire but sigi kano hadra fountain head si political parties sing dagi masa dagi lakpa yadra akoi clean politics haibagi movement ama akoi political party sing sigi agenda ama oibam thoktra ngasi bahudi manipur gi politics ta clean politics haibasina agenda oiba amata thengmadri oza dhanbe रूपमसी सुमाय तौबा अखोगी तसेंगना हारगदी सिविल सोसाइटी जी अखोइना याम कुमना खंगम संगी से द स्टेट इटसेल्फ सोसाइटी है स्टेट मक्सी सोसाइटी ने से सोसाइटी जी अनी थोंग खाइदोएबा सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी ने पॉलिटिकल सोसाइटी जी लेगापो मयाम जी ने सिविल सोसाइटी जी ने मयाम ने हौजिकता पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ने लाइसे सिगी सिविल सोसाइटी से मसीना पॉलिसी सेंबदा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दा लोई तौदोनेबा सिदने PP model गाना मैं पार्ट सी अनिसी की पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी दे सिविल सोसाइटीज इन ऑलमोस्ट पॉलिसी सेंबयावनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दु यंगजनी वाच दोकनेबा मणिपुर की सिना याम लूरिसिना हुई सिविल सोसाइटी की जॉनसन होय थबक कन्ना तौग्रबा मयाम जिंगसी द प्रॉब्लम ला लाइसे हौजी फावबदा सिविल सोसाइटी की लीडर्स सिंगसिना एज ए सिविल सोसाइटी होइना पॉलिटिकल सोसाइटीज दा पॉलिसी सेंबदा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दा ममित लाउथोगी येंबगी मतम फंगजेद्रीब because of the crisis management adi manipur gi disintegration gi kangluk ki irang gi he over the lobong silai je crisis manage tor dum la abne ba madu root cause di politics na tra root cause di politics na ni aduga politics address tawdraga di politics address tawgadaw ni ada tawbasida akhoi na khwai di pamis di forget about the good governance ko good governance ka ji di manipur de ai di suklak pulak to mande maram de kaino da maram de kaino da good governance di gadang thajage Yam noise. please So- please amak ta yogi Okay. manipur gi hek phagadabase akhoi gi chief minister wedana masina manipur pumba gi ne khanbiba adagi mantri moredana mai kendra khaktu gi khan sum lebise se kadam kawa matam isa isa gi kendra gi isa isa gi furup gi khan batok piraga punno maki oiba manipur first and akoi gi isa gi Second community kendra. second habi wakal ndu tawse habani matam le select we have maximum of 16 minutes den lejadre maramuduna aroiba khwaidi prime question hai batare hairiba gap se laiba taragati masi breeze tawnu gi damakta kari kari to ya gade habse mayam gi comments hai tare quickly minute amom the PV batare koi oja sobakiran se koi oja chau ba tar ipong oja chau bodo ai je pudoro mare don ngasire tayari tongi habi pm da tayari de lere oja de hobiro ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯟ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯔꯨꯇꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯧꯅ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯧꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯇꯒꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯂꯩ ꯁꯤꯞ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯁꯦꯐꯔꯠ ꯂꯩ ꯀꯥꯎ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯀꯥꯎꯕꯣꯏ ꯂꯩ ꯔꯨꯂꯔ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ USSR ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯏꯈꯤ ꯏꯁ ꯖꯔꯃꯟ ꯋꯦꯁ ꯖꯔꯃꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯇ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯊꯤꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ
Okay, leader thiba mathok tai handak te koi na demonetization hai bata rupa chawanga chape lising chape thingjan ki badagi mayam se queue da sang sang lemna ki ATM da isama su lepa wi office ki timing lor ga nungdang gi pungni pan da gi lepa ga tara bu lepi adu kanda rupa lising ani ka phangi maduda mayam lipi mayam du paisa phangoi ra na ki ba mayam yawi line se sangman gi dana aroi da aina mamang na ka khala mayam da hai mayam ATM mari manga purak pa yam yawri adubu mayam gi khandi ra ga maning da le hori mayam se moi gi su phangno gi da makta ATM amamam dang lauthong masi habi matamda aya manadi yarai yarakta bakara hoi di haraga ATM ani ni sana gibi yawi manamadana khoi manipur gi miyam sige marakta hoi di haraga masa gi thabak tawba misi yam yawi chada ni phumu yawri adubu loina mo hopeless oi bidna tre we still have hope 60% di ahong basi propa pami apa basi propa pami quickly oza movie da lakcharage ahong basi prono gi tamda kari tawba yagi 1 minute time letre oza thank you Ras tasengbadi lakchayo za loina lakcha mayamna habiriba good governance afa poni adigi khoi lanjan thambiriba mayam do loi chumang haktani adubu long process ngak to ai madu thabak on won thopota yam sangi hoji athubada khoi yam tangai phadabadi khoi inter community gi marta trust deficit leisi hana lokthopom changi si lokthok ke hargadi khoi na kari tawda ge da khoi gi governance si ting de yohna ba development yohna ba khoi da communication and khoi transportation je hana ting khoi gi interior area si yobam changi hoji khoi maru ori si lambi thong phatan ama ga phawna da pau phawna da bigi ayamna wakhalon ji samjandaba ngamda okay yam ngai je aduma part of governance ni adu orgasu lambi phatabni yam chaw maram obi na tragadi hojik ngak mau da salaga cha thau ge khan ga da batu lambi phatabni na mau da saning be wakan phawdre maram mathang je oja didi hokip ta lagje oja gi quick suggestion tip have tar 1 minute ki manung da khoi breeze gap to ge have tar ga di kari to be an kham manipur da habi go let us let us not beat around the bush. Let us come to the point. Have the aina hangning is in now oya amu si president ni adudagi oya sinasu president amanaga gi oiba male. Okay, politicians. Oreba taragadi ekoi ngasi si economic blockade maram na mi mayam se pun bane. Samna haibada. Ekoi na haiba mayam se development ne our government ne. Let's forget all this. But the present burning issue is adoy batare de ekoi gi ekoi ichini now sing representative tori ba naga body na trega CDOs mayam sina. By the way, who is United Naga Council? Adon mkhoi se part and parcel of the Naga United Natra. Asida ekoi na leimina se haiba sida hingmina se haiba sarupudi ada ekoi da phajena mkhoi na ngangbiru ragadi effective oroidra. actually Thank you. akoi UN sina hojik tori pa economic blockage si athu matam da logi targati akoi marakta nungsinata bagi chang hengale se masi zalo handakini koi thermometer da temperature handaba to maun haibni yam ngai se loina mak loiter ka sokar makai handakini ichi ubada manipur se ta laung punjang idong malis kare haibni ai jani muse sarkar gi afaba sarkar ama lebe tangai phate haiba poto adaso aisu thajaba thame tobo aikoi gi samaj da afaba samaj leitraga da afaba sarkar thokla oi aduna aikoi civilian aikoi se aikoi si loina mak aikoi parja parja singsina aikoi afaba corrupted oi taba maram di vote se पैसा बुले हंदबा कैंडिडेट तो मी खनबा पैसा दा खनलग वोट पीदबा अदुगुंबा समाज मा खोलिंगनबगी दमकता अखोई कनो सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लीडर सिंगना यामना ममित सिंगबा इसिंगदगी हेना चिरिक अम होबदा लिटपा ngam इसिंग दौना ममित सिंगबा नुंगसितगी हेना ममित सिंगबा सिविल अखोई सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लीडर की मियंग सान बताय मथौताय amana ngasi UNC ki economic blockade la kan da sting tam ga mari phana ba aduga sting tam ki khet na bi awa ba minung si je khet na mayam nei khoi samaj da wahali ba sum dauna tampak te bheli da lai minute ba community jati khudi mak ke so kari da kanara kari yengi kanara kari uri hai ba ki mamit sing ba darkar tai aduga ngasi impact tv na manung hut program da sungma program ma sinbi se media gi tawpham thok pa thaba ama phajana pangtho e hai ba ki thagat chabado ai kai muslim nupi ama oina aduga ai organization gi mai kai degi thagat jari asum dauna jati asigi leiba asigi michang mi khai nai dana
pau I phong matam da phaja phajana mamut ta na pau phong bi ba Yan nuai jari. kan set yet wa yeng bi ba ka pau phong bi ba bagi Okay. adu gi da mak ta sai pungning thogat tari Isi bo haninga litan thagat jari isi matam laisalaktre ha. TV bu so ai na matam sang na thabak tau bagi kaino Mangola sibat. mangola sibat bi jai Laujare mangona sibasu aduga mathang ji ujara nanda lakjage ujagi oina kari tips haibe ningi 1 minute. Okay. Vayam loin pan gre do ina sampurna panjani se Manipur da CSO mayam sigi activities hangal is a symptom of the weak governance. Weak government po ibagi CSO mayam si hangal ini sima hygiene aduga CSO na ngasai political kaino sing the direction pi bada contaminate togani khot kani habagi kitang laibadu madu ai lehenjaning de maramdi kaino da political party da yaw haibanate lepi bami sing adu fajana chumra chumdabra social status kaino haibasi ulhaning badudi masi thibadi yam laiba jane CSO sing na towi ge haragadi for example koi agrarian economy wedding da peoples are so simple adudagi people's representatives yam simple way industrialized to pare national income se ganaba industry da factory karike laibududi yam fare adu nataba construction industry la kanda di thika culture la kanda a huge amount se public property dagi seize tawrakanda magi capital formation tawrakanda rajniti de sankanda political kaino sigi lairiba sanctity ase adugumba group aduna tarnish tawrakanda praja singda mana false money talakado paisa pijabagi habit lakidana for about 3-4 decades people say contaminate tawgre masi sengdo kanda koi phagani haibase I feel to Good governance prokmatuk ta habni tu matang sida good governance tagi hena mathuk ta baje koi public participation wandong mali handak te koi na habatare koi hojik akoi ki classic hotel grand lari basi ki maning da habatare chimerong maning lekai da government ki order sunga yautana government ki initiative sunga yautana lekai ki myamna hau tawraga lekai sida plastic ki posa emata sinaba yaro haiduna season akite masan horog habatare aduna every time government da haibi mohta governance ngai bagi mohta public ke suyam chawba responsibility lai hane khanjai adu oza asang ka sargi de kari mod lai bi habi am thuda akhoi je Gap se bridge to munu gap hutna tar- haire ko adu munung yaw da mandre matam se yam ten bagi ko akhoi yam na mathang tai ngasai de good governance is important ne adu hujuk ji manipur ki train da leriba system se hong da ba yade masi hong da di akai ba lakani system ai di loine khangnari number 3 da ngasai blockade block akhoi gi atopagi maram da hairaga akhoi na blockade changsale akhoi respond to ning bayam lei adu matam leite adu blockade chi tobudi chumde chume adu bu blockade tori bisi kari gino haibadi analysis tobi de blockade towe habigi da akhoi punchai de chai khreaba adu di bridge the gap habise nasi mi pham do akhoi opposite cha khreaba bridge the gap hairadi blockade to kari gi tamak tobuno haibasi analysis am changeba adu ga yade haina condemn tobudu di second step ne haba madu first point akhoi thamgadabani adu blockade towe ne khad chayaba blockade toriba mi adu na kari maram gi tobuno haibdi kanan su hangdeba sidene ngasi manipur da akhoi tengdu lekha ta daba akhoi nungsina daba haibise machine se two da nahamda akhoi manipur university da thoriba emission gi reservation sigumase pumma muthagadabani handak manipur university da election togani haina christmas leiba matamda new year leiba matamda tawni haina tawse ase kumse manipur lein muthagadabani adu erdi bridge the gap haibse adu meaning tagani gap se masa matan mustu sakina habi system change to jabni ozar salak jage ozagi quick tip haitare oza johnson gi yam chumme akhoi manipur gi apunba gi natraga manipur gi akhoi gi wakhal ma khanba matamda manipur gi afaba khanna se idealistic norms me ama patterns me ama koi theory me ama positive formulate tawre akhoi ju accept tawi endorse tawje sigum idealistic state ama akhoi ne same se higher kan antagonistic oi bana akhoi position ama lauraga sum leiraga akhoi na karmain changcheng ge se haibase ngasi gi context da ina lama phangdaba theory am neba state of affairs neba aduna kanagumba kharna manipur gi apunba gi akhoi changchen se higher kan yes ngasagi agenda do di economic blockade tawrisidi why you are not recognizing this part as the lane of the Naga haibasina agenda oina set tawa changpa matamdadi manipur gi apunba gi territorial natraga akhoi gi leisure polity sida madu gi divisive kaino ma yawboduna maduda sarkar na act tomdaba oibe ya heba if this can be understood through akhoi gi dialogue the political kaino da tawse hairagadi whatever lairiba haujiki situation se cool down to get step back tawrakan adu su khanna se hairagadi yam phagani heba aduna aigi political demand do madu tabu matamda mayam da general effect tawragadi phatte haibase masi noin tawrabanina
UNC सु खितंग हंदोकपिरकांदा मखोगी खननबगी डायलॉग प्रोजु तौसे हाइतरगदी हंदोकपियु सिनि दखो हाइजेनिंगना अदुगा मणिपुर अपुनबा ओइसे हाइरगदी प्लीज मणिपुर की अपुनबगी ओइबा चनगदबा याबा एजेंडा दो सेट तौनसे हबा नत्रगे मणिपुर की मचेत मखागी पार्टीशनशिप की थ्योरी दोरेगदी कोई मणिपुर से मचेत मल्टीपल कैनो म चटखरनी सी वाने थम ओके थैंक यू ओजा जॉनसन मथंग से ओजा मुफ्ती दा लाक्चगे ओजा कोई गैप से मसी ब्रीज तौगे हैब तारगदी समनन गे हैब नक्सन गे हैब तारदी करी तौबा यान खनबि अहमद अखोगी हजिकी नेशनल हाईवे ब्लॉकेज से मसीगिसी अखोई लेरिबा कोई गसी फमिनरिबा इस्नि लाउसिंगसिना इंडिविजुअल नत्र ग्रुप की ओने कोई गवर्नमेंट अहन हाइबा यूएनसी की ओइबा प्रॉब्लम दुसु मसी गवर्नमेंट द मोने तालिबा डिमांड दो विक्टिम ओर्स कोई प्रजा मयाम सी ओइरिबा अहन द गवर्नमेंट द हाइबा अदु यूएनसी दो अखोई की माइके दगी सु अपील तौजिनिंग बदी सरकार द तौबा डिमांड दुम तौबिरगा हजिक मयाम की वारिब सिंग हक्ता स्टेप तो कितंग डाउन तौबिरगा कईगुंबा अखोइदा कईगुंबा मदुगी फैसिलिटी एम पीबी बतारगदी खन्नबा याबदी मतम याम लेरी अदुगी डिमांड फंगनबा सुम तौथरक बतारगदी मदु सोल्यूशन म पुरकनी दि खंदे अदु यूएनसी दे को अपील तौनिंग बदी अथुबा मतमदा मसी मयाम की खनबीरगा गवर्नमेंट की ओइबा डिमांड दुम थंबीरगा प्रजा की खनबी खितंग मदुगी तो हंथबीरगा ब्लॉकेज अथुबा मतम हंदोकपियो हाइबने को मयाम अपील तौनिंगिसि ब्लॉकेट हंदोकपगी अपील नि अदुगा हजिक अखोइना पामजरिसिना ब्लॉकेट हंदोकप तो खतना तना कोई पीसफुल को एक्जिस्टेंस गैप लेबा तारगती गैप से करम अपील तौगदगे हाबगी मतंग दुनि मदुगी सजेशन टिप्स इचे सोबितागी माइके करि थंबि अगी माइकैदगी अहम थमजनिंगबसे कोई हुजिकी ब्लॉकेट की मतंग सिदसु अखोई गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट अनी की कहानी क्राइसिस हाई तारीको मखोइना तौगे यावरगदी दुंगंबा पोट अमनी मदु तौदबगी पोट गवर्नमेंट नसु मसिगी पोट याम थुन लोइसनबा मथौ ताई कईगुबा तौदबा तारगदी 28 lakhs populations को अखोई लेरिबा प्रजासिंग लोइ सफर तौबनिना नोमदी सोइदना मसी जेनोसाइड नि नत्रगा वार क्राइम नि हाइनिंगाई लेरोय अदोइबा तादी दंदी फंगकनी सिमा नंबर 1 नंबर 2 दाइना थमजनिंग बसी ममांगदा इकोनॉमिक ब्लॉकेज से ngakhtang साइड लाइन तौरकांदा अखोई चिंग अमसुंग तम यानदबगी पोचि मरोइना हानदै हौना अखोइ मफम खुदिमक्ता मीटिंग खुदिमक्ता दुम ता मतमदा मैदैना अखोइ चिंगमी सिंग मांगी सेंगेन तौगिबसे यामना चाव मेजर फैक्टर अमनी मसिगी मतंगददी अखोइ इपा इपु सिंग इपु इवेंट सिंगना लानखिबा कया लेबदो अखोइगी साइडतगी हौजि अखोइना ngakpiyu हाइबसे अखोइ हाइजबा अमा अदुगा चिंगमी सिंगनासु क्रिस्टियन धर्मबु थाजरिबा मिबु नुंसिबा कनबिबा सानबिबा तोनबबु ngakpi senbiba adugumbagi dharmasi thajabiba oibonina reconciliation aduga koine kaino se reconciliation si negotiation reconciliation si akoi mathau tai haibase aduga lastly I want to supplement something like women see in decision making akoigi women's participation in decision making crime kudimak lan kudimak nupan hobangak suffering the women and children suffer tawi ado sigumba yam maruiba manipur gi ahong porakadong matam se nupi gi parti yaude in hill area also nupi ma hatpa matam da sandang tawraga kongaga tong matam nupi sing je voice amata thokte aduna women in decision making process whether in hill or plain area this is very okay much decision important. making da So nupi in singi role bringing yamna that chawi madu yahon gadabni haibani ado government na internet kui ban tormodo hangdoki badagi kui je internet ya badagi haitare impact bigi headquarters dagi message lai matam yam leitre na maram quickly ozalian gangte na gap se bridge to habatar gadi kedo ya news on thok pa timing man hai dialogue ama le 1 minute ha tena solution ma lakani solution lakni ai damakta long term solution to view not a piecemeal solution ngasi khakki to long term solution ma to se adu ga ina haining badi yaragadi ikoi coordination ma lehanse communication ma lehanse then ikoi contribution ma leragadi ikoi gi ngasai gi bridge the gap hai bodo asina chap chan ikoi bridge to bi thank you okay thang se oza gi mod kar tambi ten tak no ja matam se leitre min taram tangai khro ja yamna manipur lairiba tongan ba community gi miyam se thamoi sing am darkar tang lakshan bi aigi haiba wakalna mang tharaga ai khoi haibisna tungda lakna badagi manipur gi hojik lairiba problem sing si lairiba aduna yamna thamoi singa lairiba issue mayam manipur si nithau palame india da tille democracy chale rajniti wala phatre haire masi asum mangaktane adu oragadi aigi haiba wakfam se khoi thadukna rasi aduga government su farakani
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯆꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ we stand, divided we fall ni lakadris. Asay mayam na hybrid si bad governance later sini. Bad governance later corrupt later. Okay, issue yari. Corruption na iba why si kakti sin nabi dawa bribery ay iba why si sin nabi ba. MLA na talaga minister ama da corruption tawre hay tardi. Madu man chatlaga corrupt tawna ba tawra na talaga miu na lag paisa pira bribe si jo. Other side of the coin. Okay, corruption. Other side of the ano ba definition mo rin na matang si. Ado ay point na dahil jo ke ba. Say sida ay ko the plurality ay si makoy leba. कोई viability से क्राइ लेके plurality से कोई inclusive growth कोई पुनमक अमत वरगा कोई मणिपुर से चाउन हम खनग तमने exclusively कोई ना दुनिया है पोतु नेबा UNC की कामगुदा इन थमजनिंग की स्टेट नते रोय लोय बदा blockade चिलिप तोबियो मखोइना तालिब डिमांड से it is to the government of India it gonna be awarded by the government of Manipur government na the UNC na taliba maruina NSN am na taliba demand से कोई भी बंगा मनते okay masi everybody should understand it aduna please make their demand God to the government of India, not to the government of Manipur. Manipur government blames it to Biraga, Prajawahan, Bajiwahan, Bigan. Okay, the message taken. Honest request is message taken. Please lift the Breaking news, UNC की demand से Manipur government ना people ngamba demand आते मरम्मत ना UNC जो ज्ञान ताबिरो कनागवारी सागर ना तो साबिरो next उजा किम की president उजा. To be optimistic side ta. Uza mini namda thambi uko. Kapten kuisi mata mauro. Libo makesi. Marom da positive jam la. Goodwill Mission Kangbu Tribal Meitei Pulle. Kangbu group ama Peace Forum amuk seme. Peace Forum sem laga khoi su ma magi mission dum chatche ba. After that ngasi su gap mayam se khoi una su gap bridge to kran lowe. Ado bo hoji pudagi di wall makhiru lo thok pa. Bridge sagare di wall du lo thok pa tare. Okay, remove the wall. Remove the wall. Okay, remove the wall. Great message. Oza thangkosa gi haukip ki yang phajaba message ni matang ji iche golmai lak chaki. Briefly. Share jinda golmai briefly. Brief karam na. Mi ani humwali. Gap se karam na brief tok sige hapsa. Chali chali. Bridging the gap ki matang sida ikoi community masen marak sida misunderstanding level matang mutang ai thamjage. Ngasi Impal Valley sida kabui gi villages more than 60-70 or something. Labor sida ngasi Impal gi Valley sida market me amaler ima market or Nagampal kari lampen ungpen. Masida Valley sida Impal no kabui gi villages 60-70 labor manung sida kabui ima matna. Kai thien sida thog phamba hai si phamba ude. Hoi ama ani phamlam by 100% sida. Plus aikoi gi leminar ba isin inau for example aikoi Muslim gi Imai Bel Singh amadi chingda lagpa aikoi kabui jalengrong ima sing khakta lag lapoi mapun ama purga lagasu la mapun man pur lagasu yoliba ngakne ba yoliba sida ngasi aikoi makhoi ne di hai ngasai aikoi gi union president haibugumna aikoi gi sumang hana sichi haibdo aina dugi point amoga supplement oida lakchabne tobusida ngasi aikoi khwaidagi phattaba si to be very frank tribal community ne sen hai kan sida ngasi leminar ba aikoi maitai ichinau se no mat pau ngasi chingdigi lakpa Imai Bel Singh ngasi phami ba muslim inau sing sida no mat pa noi du phamba yade moi ge poto tap tap purga langthok pi ba phamba yade inthok pi ba khopa asi taude hai ba ai haijaningi yes leminari ba ikui imung ichinu pa phau je khanaraga sahi ba kaunam da leibne ba hoi phaminabne nong podo khana ba chaina ba hai ba sidi tokpham thoi aduna ngasi aina haijaning ba sidi ngasi maitai ichinau bu Pate khote haidana bridging gap ki misunderstanding matang deni ko masi haibasi haihan ningde haibne Okay, gap like oh yes Okay, matang uja dhan bita lak chage uja dhan bita ngasai Manipur kaino hai matam uja na already solution su tak pi gramne du su jithan ang do player ke tang haibi uja I minute tang khaim tang hajire Okay, very good. Akoi conflict leibasi yamna that is a sign of development ka adu my different interests assert or conflict leibasi yam phai si conflict si resolve to share the group ani duna sacrifice to duna conflict resolve to share roy Okay. and still metal lebigano please Okay, sacrifice status quo lok to sacrifice ka to bio ten tak na thambiro akoi hoju se USSR kairam daida USSR kai dore haibagi apprehension da matam dugi last akoi president Mikhail Gorbachev na akoi USSR kalhauna na ba perestroika and glasnost kaina tawkhiba dumaina openness and forgiveness masi taunana bagi damakta akoi joint forum civil society level Okay. likhatpa loina political level da rethinking tawwa
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ Okay, very good 3 points. Okay, Very forget good 3 and points. forgive. Forgive and Ojanara. si bridging the gap haibsida kwai marui se aikoi leriba samaj si karmaina build up tawgede samna we need to build up the society in a very scientific way based on social justice masi matangai phadbale inau johnson gi haibuda please don't mind civil society ki role yam chawi please don't shy away sidi civil society na phajana thora adam ne aduga election karigi tori me mizoram da togi bidu success ne civil society yauraga free and fair election to apaba candidate Ojanara matam le selector ne matam da chachar ge ojan aduna ngasi gi phami pham jai di slogan ma raise tawninge Okay. thabak lawbugi damakta paisa pirunu vote ki damakta paisa lawrunu haiba slogan ma Okay. let us raise Yam bhajai mathang ji iche Jun Rose that iche Jun Rose. Very, very brief. How do you bridge the gap? ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯃꯝ ꯆꯤꯡꯃꯤꯒ ꯇꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ personally ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ. Action views. We love each other. We are neighbors. We live together in different villages, in Leikais. All the Leikais are intermingled and mixed. And we actually, personally, we don't have any enmity toward each other. It is the system that is dividing us. So what I would like to say is, apart from other things which I won't be saying, like the system needs to be changed. And that the governance has to be transparent. And the minority has to get their dues, their rightful dues. Okay, thank you. Oja Lancha. Okay, hojik I am tena haijage ngasai economic blockade loibagi matang se practically we have aikoina United Naga Council unaraba matungda on 27 aikoina state government ka unarakanda state government wari sanabagi pot se fragile se thabiu haiba matamda state government na 27 evening da thagre yamu auta ningsang bi 27 evening da thagre 28 akoi lere now 27 28 29 ba akoi ngai je 29 ta karimta response akoi gi Home Ministry gi mai kai dagi akoi wari kyarak sanaraba matungda Rajnath ta akoi mu memorandum mu ire now 27 28 29 30 31 today is the 5th day center the tripartite talk singani na phone tor ama sinni har ga hojik se 5 days sure but tripartite talk se sinbidri se so center gi intention se karino hai se doubtful oire ba yamu aduna tangai fadana sida phambiri ba BJP gi yambung hoina initiate to birakanda tangai fadana amukta center gi kitang lenghan bir o maram di talk se practically amta to han biu mase solution ni and number 2 mayam da kanom da hajage plural akoin pluralism se accept of the tamani khaklai one is plural monoculturalism haibunga plural multiculturalism haibunga lairiba multiculturality se akoi mam accept loin to se ba akoi mam di hingmin nei plural di oi harga monoculturalism da pusan na bi motive se mase thadok piu thank you Culture ama khatang oi to gum si plural culture mayam gi oja khairudin leori oja khairudin dasu aina karigum amta janing bade akoigi matam lektre kitang ten tak na fajana thabak tawba MLA sing yaudaba nate mamangi government da Ranjit na manung hanjin ba jaga sing sida man works minister oringe da chatla press media da gi thing na jahui Ranjit kana noi khangde min matam du minister oine khangi then makha tarak pada ina yam ten hai janing ide akoi sigum mi pham chi kayarak phangki chi ge ba aduna akoi gi tampak da leiriba ichilina naga oisunu kuki oisunu leiriba mayam china jingi mapham chi da ngasi gi sigum mi pham che kayam ge ba amuk de lobi ngasi phambiri bi sing punna chalaga akoi adu de solution prok che ba adu chum hai ba khangna de kan yam noi zero ja okay oja da kamu gwali bra matam oja ambugi lau khai oja ibon bi aro statement ai mayam punna makte request tawjage Manipur ki community khuding makta ngasi Manipur da thore irang se Maitei gi kamu na Maitei gakti ga oigadabni kuki na kuki homeland oigadabni naga na naga ki len oigadabni haibsri chiti thorkim ne masi punna maksi lepi ro ba koi amato oina se united we stand Okay, united we stand. That is the message. Okay, united we stand, divided we fall. Punna lai minara gadi koi punna hingmina ba yai habani aduga Manipur first haiba wakhalon se leiba taragadi aduga isa isa gi kanglup sina second thamba taragadi Manipur se matha matanda masa matanda punjala kani haibani adu matamdi leitre oja naba bol kenogi point le hore point am khatang habiu aikoi jati khudima aikoi gi community khudima isei di sakreba hingmina si aikoi haina aduga isei du loi kau thokhreba aduna ngasi de pulap sakminar kan hayeng anobo Manipur ma porpang amre eng si haidna ai mayam to lekha piu aduga mun sakmina se
hingminnasi aikoi 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 Okay, hingminasi aikoi haiba note sida ngasi ko inadi mega manung hane ki thoram se matang swaida le sunjarage aduga ano bacha ya batare hayeng dagi ano ba manung hane ki episode single wena manipur ki miam ga amona tengna jage aduga ngasi ki thoram se deleng bi rakhiba panel khudimak aduga live audience puno basu impact news ki maike dagi amuga na thaga je phondok chari loirena mayam punma ki aho ba khonje lamaga loirena manipur miam da ano bacha higi pauze lamatang pibina ba ningsing jari happy new year. Thank you.